Isa je tada pitao Ibn Kandžura koji je najstariji jezik poznat ljudima. Ibn Kandžur je odgovorio da su njegovi preci, koji su bili pogođeni Allahovom srdžbom zbog pokušaja prisluškivanja nebeskih glasova, podijelili ovo znanje s njegovim ocem. Prema njima, njihovi preci iz Indije su prenosili vjerovanje da je arapski najstariji jezik. Ovo uvjerenje, dodao je Ibn Kandžur, bilo je široko rasprostranjeno i prenošeno generacijama unutar svijeta džina. Isa ga je zatim upitao kako džini izgledaju i Ibn Kandžur je odgovorio: ljudi često pogrešno vjeruju da smo mi strašna bića sa deformisanim licima, repovima poput životinja i drugim grotesknim osobinama. To su besmislene pretpostavke i čista ljudska mašta. Isa je odgovorio: ponekad su upravo džini ti koji su odgovorni za takve lažne i zastrašujuće predstave o svom izgledu. Kako to, upitao je Ibn Kandžur. Isa je rekao: postoje šejtani koji namjerno uzimaju strašne i zle oblike kako bi uplašili ljude ili postigli određene zlonamjerne ciljeve. To može biti tačno, složio se Ibn Kandžur, ali ljudi su uveliko preuveličali svoju percepciju o nama. Većina tih predstava su samo laži. Šejtani zaista imaju zle i zastrašujuće oblike, ali muslimanskim džinima Allah je darovao plemenit i lijep oblik. Isa ga je zatim pitao: hajde da razjasnimo te percepcije, kako izgleda vaš pravi oblik, onaj koji je Allah stvorio. Ibn Kandžur je odgovorio: po mom mišljenju, naš oblik nije mnogo drugačiji od ljudskog, iako postoje male razlike. Na primjer, naša su glava nešto veća u odnosu na tijelo nego kod ljudi. Naše oči su izdužene, a ne okrugle poput vaših. Kod nekih su oči podignute prema gore, dok su kod drugih blago nakošene nalik očima Kineza ili Japanaca. Jedna važna razlika je ta što naše oči nisu uske, nego su obično velike i široke, slične očima jelena, iako izdužene. Isa je rekao: uvijek sam čuo da su vaše oči crvene. Je li to tačno? Ibn Kandžur je odgovorio: ne uvijek. Naše oči, poput ljudskih, dolaze u različitim bojama, te crne, žute i tamno smeđe. Međutim, crnilo naših očiju razlikuje se od vašeg, često vuče više na bjelkastu nijansu. Vjerovanje da su naše oči uvijek crvene možda potiče od suptilnih zraka koji iz njih isijavaju, a koje znaju imati crvenkastu boju. To nije strašno za onoga koji gleda, naprotiv, u tome postoji posebna ljepota. Naše uši su oblikom slične konjskim, posebno zbog zašiljenosti. Neki od nas imaju uši slične mačijim. Ako ljudi bolje posmatraju, primijetit će da mačije uši zapravo liče na konjske. Zato, kada uzimamo određene oblike, često biramo one mačaka, konja ili tigrova. Što se nosa tiče, dodao je, on se nalazi u sredini lica, baš kao kod vas, ali nije oštar kao kod ljudi. Obično je ravan ili zaobljen, sličan nosu kod Filipinaca. Muslimanski džini puštaju bradu, slijedeći sunnet poslanika, alejhi selam. Oni bez brade zovu se lica bez dlaka. Naša kosa je veoma gusta, posebno kod ženskih džina. Kod muških džina kosa je grublja, a mnogi su i ćelavi. Ženske džinke imaju veoma dugu kosu, koja je simbol ljepote. Isa ga je upitao: a šta je s vašim rukama i nogama? Ibn Kandžur je odgovorio: naše ruke su slične vašima, ali su naše ruke i prsti duži u odnosu na tijelo, a nokti su drugačiji. Kada su u pitanju stopala, položaj peta i oštrina prstiju razlikuju se od ljudskih. Isa je zatim pitao: imate li kosti, srce ili druge organe? I Ibn Kandžur je odgovorio: da, baš kao i vi, iako su naše kosti veće, a mi smo nevjerovatno fleksibilni, više nego što možete zamisliti. Ostali organi su manji, ali funkcionišu isto kao vaši. Ipak, nama ne treba mnogo kiseonika da bismo disali. Naš sistem probavlja ono što jedemo, a otpad izbacujemo iz tijela kao i vi, samo što nije čvrst, nego više poput guste pare. Naša mokraća je također u obliku gasa, pod vrlo jakim pritiskom, ali je lagana i nalikuje mlazu fontane u vašem svijetu. Zbog toga šejtan može mokriti u uho muslimanu koji ne spomene Allahovo ime prije spavanja. Postoji hadis koji bilježi Imam Buharija, a koji zapravo potvrđuje Ibn Kandžurov opis. U njemu se spominje čovjek koji je prespavao cijelu noć, a da nije ustao da klanja.